Bakgweetsi ba di-taxi ba santse ba lebanwe ke kgwetlho ya matlole le mororo tlhwatlhwa ya lookwane e wetse tlase. Kwelo tlase ye le a ka ya ko tlase rona ga re go ungwelwa. Sa ntlha ke taere, sa bobedi ke di-parts ga di ye ko tlase. Koloi ye tse re di rekang di-quantum as $500,000 as 500,000 le plus ko thoko ene ka kgwedi re duela 17,000. Ba ba kgweetsang di-taxi tsa sekgala se se leele le tse di tlolelang kwa dinageng tse dingwe tsa boagisani ba latlhegelwa ke madi a mantsi. Go ya re go ronto re tsama 20 kilos go ya kwa 20 kilos go bo taxi ke 15 rand yana petrol e wele ka 2 rand ya go na 21 rand ra go digang gape fa petrol ka ko mahatsing a mangwe jaaka mo baagisani mo Botswana ba etsa mo gae mo South Africa mme ga e tsena ka kwa ina cheaper. A petrol e ka ya ko tlase mare mmereko ga go tlo gore o tle mo renkeng because hike sport ya re bola gantsi batho ba hella ko hike sport. Mme bapagami ba botsa gore a tlhwatlhwa ya taxi e tla fokodiwa. Na ka tlo bona price go kutsega thata because 15 rand ya re bola. If the petrol still goes down but they decide not to decrease the taxi fare, it's still pointless on us trying to comment on that. Bakgweetsi ba di-taxi ba solofetse fa go tla nna le kwelo tlase e nngwe ya tlhwatlhwa ya lookwane. Sentle English, SABC News, Mahikeng.